Echo prim prim, anyagbe. Echo prim prim, echo prim prim. Yo, no man swallow each man fenika me obi on my shit TV and when I do for Nima do for Nama do for Wabango Shida Kadboje of a Chemo one Bolokashman Boladiba no Chomoni Badi Saka Samantha Medjale. I can let for Dromonic and when big backpack Bineseke, where coach I can jam and fame and Jim and Nala may pick up about Jim and Menwaka do Chile. She went do for Ne Pokajachi Ameta. I'm a Bewatia. I may Yakwame, we are work because a Beku me, Wabatomama was Salamuka 5 Pediake. Ofechema wana omobone yebo oni anwo fe wona agbe afe na agbe papa keke mi ankwala fe nyaba ke komeko engemi ohwe kemba omashi e shamboni fe moni eno ole omo moni ke ni fe moni ne ba ogbe no agbe plug here she kekle engemi many body fe moni ne enyomoji Great Aim Academy ba ke passion and excellency o to school no ko bile ba ni ba le ni jomo mi ba gbele ni le ba session be na Kayo Chikla, Bomodelo Chubenke Great Aim Academy, Jeme Akemeni, passion and excellency. But we go to me say, but me Accra Post Office now, Universal Thomas High Street, enterprise groups to them no in the bashe ameno ye. In your match in your backpack, the gym bar restaurant, Onominchi, the gym you no could find, no could lay, no could take till, Onominchi, chilling lay, Bomodelo Chubenkame, ye Accra Street, no, on a card myself to them in the bashe ameno ye, Chubenkame, Kodo Damishi. Nime na me like a general smoke my Jaraba Shroud, taking ya Jarani bang. Many in Kebaka just 2-3 days ago, ni clean up exercise day no. Ono nishi I feel clean up exercise National Sanitation Day. Lele nke wasafo acheme kome agbotu e. Na asafo acheme na ni egbemendia me. Shi na ke na me fie no ni ehin lesson na ehin fie mini. Esa na ehin shame to moshito ejake nke mini. Karma is real. Whatever goes around comes around. Any can is an for you. Nika ya ni tukura. Mi yedara. Mabashira. Kenye ya yedara nimba. Asa for acheme. Eba sham. Tamotu te. Mi bashkobe. Children have a very high nutritional demand in relation to their size, and vitamins play an important role in maintaining healthy growth. That is why we at Base Pharmacy Company Limited have introduced Base Vite Kid Drops, a multivitamin drop with 7 essential vitamins including vitamin A, D, B1, B2, B6, and vitamin C to aid your child's healthy growth. Base Vite Kid multivitamin drops have been specially formulated to help meet your child's nutritional requirements, helping them to get back to playtime faster. With Base Vite Kid drops from Base Pharmacy Company Limited. For further inquiries of bulk purchase, call Base Pharmacy Company Limited on 0302 672 317 or 0247 287 853. This advert is FDA approved. Grade Aim Academy is all you need. With our neat, spacious, and serene learning environment, we make sure your child is as good as gold. We also engage in lots of extracurricular activities such as excursion, career day celebrations, games, and so much more. Our canteen also serves the best and nutritional meals with your kids well attended to. And we are ready to enroll your ward from nursery, kindergarten, primary to JHS 1. Admission is currently ongoing. Locate Grade Aim Academy on the Atamills High Street behind Enterprise Insurance or call us on 0542 426 803. Grade Aim Academy. We say passion and excellence. Ghana bi gamanti aso mi bi fe ami penye kemba asaga me fe hono o ya hen struck bona fe ni bi ni gba me ana wo ke amane bo aba fama bi ahin ke amla lo bona fe na amla akwa ni eyi ebuwa ni anya ke sa ni ke chine ni fe o ya e ko me wo ke akutu nkwaro ma fi assembly members na asan gba te o fe lo ante ko ke police fui alo o che me ni me aye abuwa ni onye no ke sana kan ni fe mo yeah ora don inka police fui ke wo kwani na agbako ye bi ene e ke wo sa wo
ke wa atwu je ya mepe kokpa wo jin ke kokpa bibi anokolo ifi akwa na kan Yo, ni me na me inkwalo efeni ke mi yobe yo mashi TV eno na ni me son la blade abi me ko imi anye fe nyaba ken. Yo, be ni me na me lele nke nsande bi mo ji ake maba. Ndi sana asafo ache me moi. Choku na atalo moi. Na ka shino ebonye nini. Ke shishia yenye nani. Kelele walake nyenupa e mo ndeso nye dumoshi asa 1 asa 2 asa 3 asa 4 walaka asafo acheme nye bonye nye nu chumoni fine nye na politics no nye ka nye shino fi on for politics no rewo ka politician se le ni taflache amembo amewo modern ko na metu le fio le hu e nye kwa be ni wo gan adan mu efe lele nye me de me di gbe ten mayor of Accra Wache imano papa loti ka kwanshi anyenye ma mi ke be national sanitation day lele amaje pe agbogbo shini ani ni amembo ame wo modern ake amba akwa beni amba akwa ni amembo ame wo modern ko na mi ana agbogbo shin boni fe chaka amanya basa boni jeme yo ke boni jeme gota je mi efifin to mo fin kwa ko na agbogbo shin mi gota imnanche obanyo ko na anye no po no gbe mi emi efito monoko ebobo leji allo rubber jike ni bi papa ho ake feel mi lele me of Accra na ake shida abi eje no kwa apa no wesa na kwe na afi mi ni na asani lele mi samu taka boni sanitation day ameka me akpashie Ghana ngbe efian ko na fe ko na Ghana fe fali eje me no lele wo me of Accra wo che imane kwakwa lote ekwakwa ye ni ba kwa isan ka muna ye agbogbo shini amri shilele anokwale mla na ka wo ye di ake esa ni mokokra agbeli oshapu esa ni mokokra agbeli oshapu beja atosone mle numa ke enyo ni di 12 pm chande 12 pm mle numa ko me ke enyo na kanji boni awo mla ye shilele wa safu achemene Ona ameke wache ni gbese han jemu ameke mmanye hu han jemu mi di nyao ona ne sa ne baale na kan eja ake ta flache keji asafo ache me jinye po ni moni ku shop e na wo yo manye fangbe alo e ba ron ni moni ku shop e na lewo eyi eje no ne na ke o be e duty le san ne nya afemi e afo feel because shop egbele no san ni agbele e ko le won eyin pano njio boni njio get shop attendant en eyin pano le ko le agbele store ni AMB ni Accra Metropolitan Assembly bi e bajeme ni ta flat je ame unpe shi mayor eyemi na bajeme ni apene na ke o esananya shop e upon all money shop ni je esananya femini anga shop e keji atwamle nyuma kenyo mami e dana femini dana agbele chapeau ene inole na agbanoko alu ahun todoko lo makake in the first place keji na me ba sheje no na me bo gidigidi femu ke basabasa femu no hu ke ebe ni di AMB ye kamepa she no ni gidigidi ke basabasa femu no hu ke ebe shi lele nyeme wochoku na ata lo ebo ya jami nlenu na ma fe ingbejiani ni ya ni ma agboje ni yin manyama cable play akeshi kun sande na e di sande kopo ni manyama shishu anu alo manyama gbeyin sho na keke fe na kan belele ife no ni ajo la ke kutumpo ni kutumpo yo ni ko ke chocho ni e wa dun lo fun vie lo ono mishi lewo inage dabi esande ni e kan ke fun jeme ake lele iya safu ache me ni nka me odogba nka me bebe
fine amele mi le amojogba sha no kwale enu agbo ni eyin be na me die be ni amefie mi be ni amejie ye ni agbo ni eyin enwo na bibi oponeke ni taflache enye maka ake ni inomi yewo be esani ma fe ni dabi eni ni ekan esani ke po ni igbe ye akona ake fe mi ni ake fonjen ni ta ke be ni cheme wie God na ni mo ko chenshan oyo nu efi omi e ma ono yi lele wonyame alo nyame ni nkwa na ke dabi nyame tetu fa nyame masu mo ke wa kwesi ni mfoni ni di video e ke hano ni tenu eje nye nu nye yu nkwa lo mi sumo ake wan wa jesi ni mfoni ni udasi ko ni wo ba shira My friend. They say get out, just move out. Just move away. They say move away. What is that? My friend. They say get out, just move out. Just move away. They say move away. What is that? Yo, no, ni me na me cheme ni ke bi your be nyeme nje na ne ben so lo ablade abi yenye lo ni ke bi your be bode che bio ya ke no ni ya no aso no ko apani be lele ngoku ma safo acheme no na yin mo ni wo ye ke mo ni wo jin stop and down ona ngoku me ameji me ni me no fi o mi no na yin asafo ache ekomeri mi ebu fa ni pene no kokra na echun le keke mo ko pepo atwele ba ye bu akenga bo pe lo na kenga bo pe wan no won majibo ka atwele ni sana sa atu ya bashi ma ba what you hear wo henye lo ni ona yi bi eni fin ewo ni akele ba jigbon mo asale e ba jigbon mo ona yi ni mi expect ake kun lele ni me yo ba ake ni nya afe asinu ncheme mi nkpa gba kenye ba le ku e ni nyekela afi mi ni nyekela chinye yi nyekela na yue mo ake wo nuwe won pa bo fai wo bi nu e ni efe mi ni egbotu eja ake lele esa na egbeli osto shi won na ke ni afi gbofi o no hani e aje engle no ni efe mi ni etele boni eja ni wo mi nkpa fai ko ni afi mi ni
angmame mi nkpafa ko na angmame alo mi nkpafa ko ni boy wachi wo na akwani adwe ni hiajo ni mla akwen alo o oshimashi neke keke hiejo mla akwen onu mi shi be nyemi ele nyemi shi na pene no kono ni mo fia mo tue be ni be spark e asafo acheme ni ele we spark kafe ma fe na nyemi no be no ba na nyeme aje koti yumba asoma atakoti le hun yese e woni afeto mo few moments later sale e ko bele baale ona yi ni safo achi e yishi age ko e mo ni lede ba fe ona padi ni yo je bene le ko majile ona ke ni bi to mo neken nyeme ni bi to mo neken ke uko ba dun ya wa na ke efi ono konklo no ntia eje niji asapwache le ujin store fe dona ke ina red ni shape se kanu ye mu hale le no ji money ona ye die ni lele ni ama ke dole sa ni kotifo e ba ni ababa wo le ke ya ona yi eke wo asapwache ekome hu ne le on leta e ba gbe sin ne ni ona ame yeten asafo acheme tenson yo je ma ba ni esani na kan ndoko aya no ona be piye nyu ake wo twi ni ji wo twiye wo henye loni onu mi shi wo twi ni ji wo twiye wo henye loni ni wo twiye wo henye loni pe esani wolle wona ji famu kan ko nya no bo febo no twi ba te shi afode nche it's an only bonny a control tuye ejake be pie tuye ba shabo no ba fe ni efeni ni ke na gbe mi keke na bo o so epo akeshi o afon na kan na ji o so epo akeshi mini kra chibo mini poten chibo ni hano jongle no ne ke no tele bonny eja ona lo ba fe to mo ni shishini nye yo tele ewie Obana ke ba wi ne ba wi ke ba shi me ke cheme bu abekwa akaketo ye ma mi na ke fio akaje anu ncho we wo efe no ko natural automatically ake be many yo se ba ke ni manye ni shapo ni le han gbe ga aka ma fi no na mi fio shi chebele mo kan eko mo ta eko ele no ni poni ya no mi efe pulolo dani semi awo etu ese efe pulolo dani se mi ami che etu ese no agblasan le hale alo mini akele han jemu alo mini ona no ni yu akebia ne na ne asafo acheme ni wo yo cheme nye na nye wo tui asa 1 asa 2 asa 3 asa 4 asa 5 asa wagadugu asa oblogo asa neke etowo ona famo nye famo ne shifen to nye ya fa kian grand me no ya ni nye me ni me bo ne san nye fight kian grand no ya bo we ne kwa nya hihwe mu ani nye fio nye ke me ha demo nya obi a wa aka wo grand me no ni lele sande abe ne tie ne do me o wa no me o le hu e na je mo wi mo ji ni ewie isumo ni nke ba table maso ake wa bo me o le hu na wi mo tui ko ni wo ba shira nya wo bo me o na wi mo tui Kamejiwa, ni kamejiwa, tawo feri. Waya gako bepe. Wani gafi. Wa pa fai. Wa pa fai ake. Asgame. Ni mo be gako ye godo. Ya ni wa kamla chuchumo. Ya ni wa kamla chuchumo. Ya ni wa bua wa ma. Asgame nya wa bua wo. Ni wa because come on, Wabega Koya Godo, Wabega Koya Godo, take a city, Wabega Godo Baya. You are catching Menagberian or you are there. In your Megame, as for Fagame Juo, bring the flag because they are the mayor. I don't put so much alone on your walk. You are getting me as an affect good example. Me, Mafia, because me in the mania, in the best match. No tracker, no tracker,
problem. What can you have problem? See, don't want to talk about it. What let you want to go with that? Because come on, good example. Me, because me, in the mania, in the best match. No tracker, no problem. What can you have problem? See, don't want to talk about it. What let you want to go with that? Yo, no watch me, you may feel like me obi on my TV and no watch me otu fan yo yake bodienche onu wiemoi ni wonye nu allo mayor of Accra watch Emmanuel ni papo alote tena wiemo chonke lele kenye kai besi asafo ache mejini allo nye besi jurisdiction na mi le monel mayor de domoshie ele gbese manche ojogba ele gbese manche ojogba nele manye moni shapo ni enwo ojogba nela jeje me komeni amba ti eyin atun alo amba nga me ngbe komeni mla na agbo kian gana ti omun fe na me ba agun na kan mla ni evyo mo komeni yo mo ngon na tun akashi wo be katangbe ko ye ekodun wo be Greater Accra ye ekodun Greater Accra be a penny. Niki wa kra lo jogba, no fele chaka, wo fele poto, no fele manya, be no ele ma wo hwo no. Wo de nche wo ba na kashi lela ko nu pa iru akanya be jijie ma hia gbe. No na ka wo touch ni wo ka won kwa ni fiti e. E ba fiti e. E ko le fiti mo mi ona, shike fiti tan je me le ba so tui, le ba shion tui. Ake in lake neke nkun shiko infele neke no ani nko wa ake adresan wo twiye wo henye loni ma ba asafo ache me moa ene me kwesa na shi ni wo meni wo be position wo bo wo fe ora neke dirty work ni wo rutu mo ni wo bo ne san wo fe keke chokuna atalo ashi no ncheme ona wa tu bi enye bu anye na banye bakpa fai awo shikanye bo nye mfe bia ne mo nyete one bakpa fai nyeli anye na jinfamu ni nyeke me aka ha ajemo ona ene me ni ani gbo ejo wo be piye neke ni bi na ekomi no na me ha ni gbo ete oshi na me ka me na bu wi okeshi owo keke eja keke ba na kan afi otun be wole no ni mi nu woyo ona afi otun be wole no ni mi nu woyo wole wona jinfamu asafo ache mo asafo ache me bo ni sana me ba ni bi ayi na me ba ma yibo na me te bo enye kwa jibi ni wa asafo ache me na te wo eje me ame bo ni sana me ame fe hye ye wo me ona agbene wo me of Accra impa amasima ka wa akwa video shikome wo ko wo bakadi wa akwa video no ba shikome ko mi jibe oni etie no shishije onu mi nshi no ni tie no eje ko ni nkwala ni pa akwa me ba amo ame kwa ni ngbe mi tie no eje keye no se meo mi be no nye hye wo wiemu ne ni mi edo wa ke hale no onya wa akwa video wo ba shikome
Get out. Let's move out. Let's move away. Move away. What is that? Because come on, problem. See, don't want to all in someone let you wire gap with that. Yo, no nyeme na ne men son lo me o kemini gan wo bele nyo wo bele ten wo bele dwe chi mo gan dan we no wo yo fin e ko mi pe mi to ma domo ne ke egbe ne no ni ma ke mi yo akra mi yo lele boni boy wo mo de ni han ni e ko le ewe bi ke e body guy say ke wo cheme alo nyeme anno ke bibi ni na e wo tui ni use mlagbe na ke che police ko ni a police for aba mi boni afi ni to njola aba eje me mi show kon no akelele o han ni o tui ashabo alo ko le o security e ona ami tui asha me mi kun aya le ro ko le se mi yen wole boni e ba aji ke boni e ba atamo benu wa ile shen ko le e afi no konklo no jemele nkemini mi shibo kon ake ona oye wo tui ni o ke control shi yeje no won mi to no le ake lele no ba ne o keneken no ko pe ko dan je mi apa ni bom shi o ka pe ko dan shi nkan wo jina mi wo che Emmanuel Papalo te mayor of Accra mi to no le ake no na banana ki abo je nto konklo agbena ni na kan je boni je megbe yo je ma kwa mami na akwa papa ya bi oko chenche e ba kebu no ni ba na ke nyami akwele o nyami akwele na ele eno ni bi ayo le yin esananya je nyangulo because nyam matake boni ma je me nkoko me ya bi mayor of Accra former mayor of Accra oko chenche no ni ba na ka gaji chale na nyenu Emmanuel Papalo te honorable mayor benano yen jento ko crash money enele oba face no ba face do gba ona ka ne po agbogbo shi road e no le bale ne ke imagine mo no obote konkoma mi betan no le ake no eni la fio na ke cho to ese jele nyele no fia no ba for a reason before back everything happens for a reason e ba no ko ngaye mi no le ake shi gbe no fan ese no nyo fi mo gbajira mi de ojo gba ona God be oko chenche ba kebo experience is the best teacher watch Stanley Adiri blank sim ke ni bi oko chenche la lomo la ahun ni ana la ke awula olomo no olomo e ba to like because lo ma lomo mi baba wo
onai fale femo ke man ebuwe be kume be jo mo ichomi nko ona ko mo ichomi nko no ke ba fi bule ba bashin ame shembu gbe yi na kan me yo wo wole ame na kan me yo so di ya ni wo che Honorable Michael Ikpakpalote mayor of Accra o fa ni shiba mi mi pa bu fa no kwa febu ko mo na jin fa mo mi ojo gba apa awon ekoko oji o tu mi no ke tu no tu lo ojo gba won pa bu fa ebe no je chi ne tu no tu lo ojo gba taka boni jamlan Kenya ke be pia ni bi akomeke happy ne ken mi ni ama wie na kan ko na fe no kwa mo no ke agbo ye na me na keshi shikwolo e fo tetepo anma megbe ni wo ka janma megbe bi e na ka me nkono be tan onye na nye le akenye gboye be san ni onye ya lo jogba because ona no nye na ne mi tole fa ne ya gboye atu ya mi akeno ni nye na ni ncho ake kati nye temo ko nje ngle no le ko le balake ato akele chom lagbe no le pene alo e ba fe shey alo aba che ada politicians ke baba emi na ba wi ni ashise alo anwe alo ton aba akweli meyo e na kan gbe me ke ni bi ye Germany nye ba na ke gadangwe bi ye lele ake wona cheni wo besuban the mayor of Accra want to no le ake no set in the example ke bodienche ono mi bi pe be ke boy e fi ka di truck penjo se bo amode akoko na ne ba machine no feel shey na kan no yeme eno ma no she mi gbele phone line se ke ja le no bon oyejomo chomo ku ni o ke fi mi ni o ke fatai ni ke fatai le won producer finance ba mi in Facebook bi a comment din comment ke comment din bo amode ni o ni e ba ko ni makande ma nkolo ye be mi ni sane ete no na post social media comment ni man bi yan nke bo ake no me fe fata eko ni no chi mo nyu efi omi ni eyu emu no ni man bi a perception amedwemo chomo na ame amengla ye hihie nsumo ni ke efi nke bo ada no na ke je comment sande ni alo je sande ko ni mi ya kole share yin kome shi me hu wolose ni awie ni sani no ni kan gbe ye mi yen ode ebi ni ama o wan rasta to gbonyo ni she kakla gbe yi esani manye nke fe mi ni nke fun gbe eja ke no ni ba ye to otu mi e ba ye wo otu mi ni kokko nyemi akafo numa ni unpofo ni wo ke se me ko ma no ni nye wie ke se mi hu ya mi yen esani manye ma wie re na kan no o producer o fa na shiba mi ni o wo comment e comment Facebook comments ni baba eke ni bi social media comments ni baba eke ni bi ye ko yen ko me eje me mapa bo fa no awo ko me ni nke nkolo akwena kanje ye je no nyenu Ahmed ni otulati eke wonye be eke mini more fire baba Kingsford eke keep the fire burning asafuache pe mi na ke lewun eke wo nje be nche mimba ode manye bo modern ni o drop o comment here producer o finance shiba mi animal na comment here she don comment here baba ike mi gbele phone line say 0274324331 0274324331 kaji aleno oyejomo chomo ku bo modern ko ni ocha ni ofemini bo un ochon ojomo ake maba te ba le tin na safo acheme moi National Sanitation Day na ke anga mo chapeau ifin kemuko egbele chapo ni nye ba putino po ni me oke nga ngbe pa mo jage nye na tui ni nye ke me afemi ni ana wie mo ejage ekele nye nyelele nele moni se nye yo allo moni dabu ami ni nye allo moni shishi ni nye yo eke mo yo dogba ni wo ko egbe pa mo jage ni ba aba na no ko pa ni afemi ni akele
Shimon ebele na kan screenshot no ona noni ona ne fe sini foni no na bia ne bemini bolomo njaya no keni bi ye nyenu konda gh eba wiwe moko eke mini eke that guy in the white top needs to be behind bars for some days to send a warning to others transaction nyenu any ego ataleye esani akanta se fi ona koni efe ni kasemoni ke han nyeme kokomen yejeno Andrews Ankra ekemini the mayor is working. You have to control everybody in Accra here. What you people are doing, you are bringing confusion. You these guys Andrews Ankra ke sande ke mo dia ke show lele mayor chuni ni esande ni ekwa ni control jaje no fiano ye Accra shi mini nyeme ni fi o ni I mean confused mayor allow mini oh chale mini sande ne Danish attack le esande bi mo no ji why is he speaking tree tough though why is he speaking tree though translation mini oni ewie tree na ko le ewie ko ni nyeme tree bi ani yo gen wan na ke game fepo egme amebe ni ekwe ake game ji ame bi oni ha me na je mo ekome ye nyeme gbo ya ewie mo ni di tree wie mo amliye mi wo ene me fen no na edi comment ni babai ye ni fe mo shishi allo ni bi na wie mo ina ete no nti na ba no ye social media comment ji comment ji no ni ona ololo nke ngbele phone line say bona fe ni onye otwa ko ni bohun o fe mi ni ochon ojuemo principe ekemini you are right Danish atajene ekemini God strengthen you with your handwork. However, Papa Bayo, you don't need to explain yourself to anyone. And most importantly, may not speak cheap, please say. Thank you for understanding. God bless us all. Change, awole iwale ni ekwani ejadele oshimo kefe enyake if I explain it onominshi ke mo npe ekwani mo nfero ni sa no ekwani gbero ni choni gbeni sa akemo ajino ni evaluate o kefe otu ya mu ekafabu ye public na kan oyu adon ngo ajobu de gefata egemu na lazy cozy ekemini that guy has to be arrested translation oshimo she de keme on polo esani anya afemini esani anya afile esani anya afile nyano the quest media garden ekemini chain of command. You also say it, chain of command. No need war da. Chain of command there. There should be a chain of command. The chain of command there, one there tuning. Akaka fe, no fe. You are sending to Ekbalamoni your passing. We are moving forward, but I have a minute when you are here. Nyeme na me so le ngbele phone lines ale no kaje oye jomo chomo ko alo oye no ko wiemo ye no ni etie no ko ni bo won twa ni ochon jomo 027 432 4331 027 432 4331 bo mo de ko ni ofemini otwa ni bo won ochon ojuemo nke iba ma ba ni esani ebale nakan wochoku na atalo wa safo acheme bo ni esana ma me twa fa efe an wo na me kwe allo ame domo meyo se na me wale ke he ni bi papa ile tawo ni etun allo ame piam la allo ke he ni bi papa etumo te bale te na me bon ame tui ya te oshi na me ke meyo of Accra ya fi obi gidi nyeme 027432431 027432431 bo mo den ko ni otwa ni ofemini ochon ojuemo ta ke be ni nke nyenu the quest media ekemini chain of command ehia esana ni chain of command afemini anyeni echuni chonke esani mofiamo ogbena ni oyo enoni oyo ofemo anwebugbe konochu ke yale boni eja keke anye afemini ache
otu ese eno nyeme na ne me so lo olololo nke gbele pa mi na ke kola ko e ba pan no hello o fa ne ogbe pan no gbe ke no twa akajo hello mi na ke nyeme pan echi o fa ne bo modin keji otwa ni ochi oyi ye otv bo modin keji otwa no ochi oyi ye otv 020700 sorry 0277 02743243331 02743243331 bomode koni ocha ni bohun ofemini ochon ojomo ye noni tino National Sanitation Day ni wodienche wocheme asafo acheme ne yana ame wotui ni onake tuefen egbo nokete wani apene noko ke obajeje ameke mayor of Accra woche Emmanuel Alote Papo ninke ko ba seje no mi wo gota ji una ji o emi efin keke na lo konkoma agbegbuloshi gota ji emi ji no ni ona emi foni ji ko me no na ni agbegbuloshi ele aje fo fin fo ke ebale gota ni mi efin ama agbegbuloshi ba yen ekanoma shi amlone ni gabo yo mayor ke iwochi ke nyemme mambiye ke jara biye amis yelike bo amosun yo na ni ke bo yo ne ke ji boni gota amni efe dabi o fa ni shiba mi producer akomo na kan George gba bi ene beni no mini emi efie beni emi efifin kwa komo pipes abo mi chomo gota ami minister de ne pipes ene le gota with the pipes pipes ni chongota ni nya wo bia age awi save bonche kumo beni gota mi ejegbe efi finkwa emi ejegbe efi odogba ene chonke lele wo dienche wo mayor Michael Pakwa Alote le ejegbe wo modern inwie mo no je ake je ni na bane na jenshi gidi na akpene no kune anye na ke chado abanye mi a nke ehie ko no keke gbe mani jam ye jewi dabi e ba fi awun to ke na gba fi o no iwo bomodin ni ofemini bohun otwa ko ni ochon ojomo 02743243331 02743243331 bomodin ko ni bohun onye ofemini otwa ko ni ochon ojomo ejake noni ya no keji akwa ejeme ojogba e ba fi nokonklo onumishi mayor of Accra nke asafo acheme boni ametele agba mayor na wa no ni kabo yo na eponenche mayor hani amomo ame ni amba face AMB a court ni amefe bia ni producer anana nyemme lewu anye nyemme ni mayor mba ebagbala ametwe onai biwa ke mini wo esani ebale na kan aw asaki la bi mini sanene nyenu ona ene tui asa Chinese man le unji moni ona ke tui ate mu infinity bi ane ni ya fetmo police ya ba mi agbeni pako ana e wo tui ke njaje sanjiami ona ni awun to wa ona yi awun to ni esani wonye wokwe na kanjeme ojogba olololo engbele phone line say 0274324331 bomode koni bohun otwa ni ochon ojomo ke ha no ni te no bomode koni otwa ni ochon ojomo ke ha no ni te no 0274324331 0274324331 bomode koni otwa ni bohun ofemini ochon ojomo ikemini mayor of Accra Sunday Ebenite ile anokwale woche egbe na wa mi ne kola ko e ba pan no hello fa no gbe ke no cho akejo hello fa no wo gbe no fi a mi gbe pan no gbe ke no cho akejo mi na kenye mi e pan o finance ba mi keji otwa ni ochi o efiu ye TV mi papa bo fai no kwa fi o finance ba mi keji otwa ni o fe mi ochi o efiu ye TV ka bo o etue
ye TV me bo o you mo ye phone no o fine ye ishiba me 0274324331 0274324331 me na ke in line no njami ojugba le wo fine keji mapabo faiwa ke o twadi e katon bo yen ya no ocha e ba kami wo ke bo ba fun pa no ko twa won fine no chi o ye o TV ka bo etue ye TV me na kola ko e ba pa no hello fa no gbe ke no twa gajo hello fa no gbe ke no twa gajo hello fa no wo gbe no fia mi hello mina ke pa Srawa Iwale infi inde nyeme masoma ke wa kwe sini infoni ko ni woba shikomi bimi ni nke nkwe npa nkole se mapanye 5 you nya okwa sini infoni woba shikomi okwa My friend. They say get out. Let's move out. They say move away. What is that? Because come on, good example. Me, because me in the mania, in the best match. Yo, nyeme minake inkolako e back pano minake inradon technical team ake nyekwenye solve na kan issue ami. Hello. Ogba ka ro chaka jo. Yeah, o fana ni noni ano ye TV no anokwale igban na wa igban fina idaje mayor an majeshin mayor no mayor inle ke noni oblahin fi oye ehien ni enye egblame to enjo nu shishi eja ke di government alo Ghana fin government ewo mlaje mo fi amo akagbele shop nene bine wo mba oba sama ni mekome ni ale amekeje heko amegbele shop ni isake immediately agblabe tuwe nna no ewo ni mayor ke amentana ike amembulo inu shishi kanji blema mayor ni wole age kwen 2 seconds aba lo ameke a central ni aba bla ejene liwo mayor inu shishi eko enye future ambition ko ni enye acting dio e se we bi egbe njo ni message ni yo ke han le di
Kedi ba fe ne ken gbe shemo be mayor mbejo age ba nye ye eji age Ghana fe eni ayo mayor ni ewawa aje aka iwo kedi e ba ve bodo ni ke ba ye mayor ya akra anokwale be noko ya no ye ga ko ba ye mayor esa ni o fish o dumo shi ojogba ona ni o take decisions komeni irrespective of who is involved there, not a decision, you have to take it so far as it's going to bring betterment. Ahamo fiamo. Agbena oblahi in like I'm in school ya ni far. Allo, I'm like Kaji bo tomla ni AMB kebonwe ni both way ni aya chemeyo keba ni meyo hu kenye ye kemeyo ntana ni noni domi uji amenchi ni bese de takemanye kuta ina nkwe ndumane hie ni ma to ame moko eja ge keji nyeke gameji ni gameyo eba ni ewu mlalo ke ake no nye fio ehie de kwanye esanya bu meyo ake ganyo chinya bule ewo boy ni yo agbogbo shien mini am na no ni ya no mini am ba ke ona no ni ya no na obla many to am ya savuache o like ona he ni ato am ye ona ewo wo savuache nu pa mankata isake like a tesine du machine obla ina ni ameto am ya savuache meni ameteme yon tanani awo mlaye Ghana akemofiamo anga shop ni amesmoni ameyona kaimlano ni ameke million tat ameke million tana amemfiti asapo achemagbe e ayemogo ba tanse ni ba ke tavla ke asapo acheme ameleno ni mini ameyo ni chebele je na kanyo aya asapo acheme ni ame very respectable kon na me podenche ona ke je gbomo bidio ni here shi aya lo me komen keje heko ni alehe ni ato ameye ni ame kame ya sapoate tanye mobo e oni awo anrasta ofane onutumo chano ke anakan no fire mo mayor ke o nakan oblahi ni ame ke asapoate na ji ame fire mo ano ami ora don ofane yo nyenu ofane college ke venue tu aba shifiu wo son ni ke gbe ko gbe laba ni bole ni ke ba na kan won ana precaution say ke boni aba krale aha onai shin yeje no nke wonyeme alo wocheme amefe nan isana me ko na kan je mo jogba no na awo mo bi ke yin wo ni nuchumo ni oje ebele mlew man fale fe mu eje nto konkla hwe mu eje egbe kebia shemo ejinoko ni ona awmo jachun eji jachun we sen wo bomodin ni wo kwa na kanje me ojogba nya wo kwa wona ji famu ka woni fi mu mi ojogba boni afi ni wo ka yele na yesumi be biye ka system to de oni ni emi ni jino no fio sun jino no sun eja ke enokwemo eji egbe yeshemo enokwemo eji egbe yeshemo gbekometo ope efe monoko na efe enoko agbene nwe ke wo pete me wo kwoboni me ji na metamo ha ni wo ka ma yin boni afe ni wo ka titi awmo na agba pimo ejira mo mata Abraham onu minchi wonle wona ji famu ni wo ka wo cheme ka wo nyeme aka ha jemo ni me na me eno ma na ehye mi na ke mbia na afe bi mi men last call ni ke ni fe mo ni aba na agbe chinsan le bi mo ji alon wie mo ji ake no ni ete no ne eba ngona ake na kan no ko ba repeat e ko ene efe no kwa mo no ke amo fia mo ona efe no kwa mo no ke ha gadangbe chomu fe efe no kwa mo no ke ha Ghana chomu fe tete fe anale ni dede ka kofe anale ake ni ye ka ke ehin whether bo yen man ji o ma bo no ni ji o no ni ji o
kaka esa afimo ejake no ni ba ye to chumi e ba ye watch nime name eno ma na share maso ma keshi ma femini mama ina shi ye bi ene ejake imbe efe woke the punchline le mba femini baba nye beno le wo machon igbene no ni keda na de men sun lo men femi ni kemi ye be shi kemi ni men ni nye kemi aye be minda mo fian mo shi je no jamla in kaibo ake edu first ibano edu first ibano life and college no wonya no wo bo amodin weekend ne wo chia wo benka mayira niam ni nke ba ke semo ba ngo ni ba fi srot iko no wonya wo chia wo benka jeme ogbale wo nyele mini all white party alele na yina nu men wonya wo chia wo benka koni woke ame afi mini ayebe woke jemeni fi mo ni chimo baba ogbeno ye umashi tv no yo kai ochu ikra je no nke mocho igbene no ni nke da nkwelo efenshi me ni chwake me ni nya chwa ni wo ana wo bo ni eye bo a ofen e anu wo paje ni wo gbla fen e ba hwe wo yin gan adangbe no ya ke hwele mo nu wo hwe ofen ani efe mini e ba mi e ha wo hwehwehwe atwa pe wo no be mi alonte din ko kla akaba fe mini akaba fo wotia no fa ni afia wo na gba pi mo ijira mo ogbe no aji wo kaje wo gbe mi ko nanu wo ba ye nanu wo ba no nanu wo ba wo ewulu je de mi na afile mlew eha wo fe ni me na me shikome ko enke wake Great Aim Academy passion and excellency ameji me ni ke ni fe mo ni ne fe o mi ni ameyo ebu ani ke ni fe mo ni ne ba ogbe no ye je no the gym bar and restaurant enke wake aye no ko lile no ko tekite aye no ko fine Base Pharmaceuticals me ko am lolo Base Pharmaceuticals enke wake Base Fit na ke ba Base Vite na ke ba bo modi ke hangbe ke bi achi aboke ame pa mi e wale namo chi obenke ame shina e do aye fo ni me na me ke ngba gbe woni ke wala awo so le hu bi e ko ni shikome ko moni ke ni fe moni neba ogbenoji o na ne hinyo o sun olo o enye lo o debi ni ama awo wan rasta to gbonyo ni she kakla gbe nke mini china kutoka yo ne gbe ni awo kokoko ni mini lopi yen show mi shimo e se wo le me dwen lo e ni radon kebi kwemo